niki benyangkan Saraswati mang. Wenten masih buku wakide di rumah tan mang de karya anu nang Pejati napi siki. Oh, benya Saraswati. Nggih, Saraswati. Ni kengken cuma najak lu nih teke main lo ibu nih. Ibu sepetekan niki sarang 3 puniki. Nggih. Tak kenangan ini lengkaro kita kan. Oh, lengkaro. Wah ngajain murid-murid kita makanya berikit yang makan 3 berikit kita masakan sarang ibu kita. Oke, Lengkaro Mas Sun kita. Oke, enten Pak Nur. Jakti Bu, yang talar kenten mewah ngajahin ini lengkaro Mas Sun nih kan napi sejatin nih Bu. Oke, enten. Nggih kini nah Pak Nur juga Bu Febri, Bu Komang. Nah niki Kang Wang nak Ibu penjelasan cara kuno nggih. Yen lengkaro mesusun nika pupulan saking kalih lengkara utawi lebih. Eling nggih. 2 kalimat atau lebih kegabung mangkin dados asiki sampun kegabung dados asiki kasurat dados alengkara nah niki sane kuasanin lengkara mesusun nggih tadene wenten 2 kalimat niki kalih lengkara kegabung dados asiki tur kasurat dados alengkara nah nika kuasanin lengkara mesusun nika yen ini definisi dumun. Akeh contoh-contohnya nih ngeneni ini lengkara mesusun nika kinten. Makin yang jadi makenang Nggih. Bu ide soroh lengkara mesusun punika yang kari bingung niki ditatkala ngajahin. Peniki Bu Febri yen mabawa sinek soroh lengkara mesusun niki sorohipun nika kewangun sangkaning proses penggabungannya. Nggih, kengken carane ngabungang. Awineng medal wenten soroh-soroh. Nggih. Ka pertama soroh nika wenten kebaos lengkara mesusun sepadan. Sepadan. Nggih, sepadan. Elingeng. Ane madan sepadan nika setara sejajar. Nah, contohnya kini. Makin misalnya Bu Febri nulungin Ibu nyait canang. Nah, tegarang jahit canang. Tegarang Pak Nur ngainang lengkara Bu Febri nyait canang. Bu Febri nyait canang. Kan ke pertama niki. Makin Bu Komang. Nah, Bu Komang ulat tipat. Karena pun enten 2 lengkara niki. Makin gabung makin Bu Febri nyait canang, nanging Bu Komang ngulat tipat. Nah, jadi kalimat 1 dan kalimat 2 nika ten wenten nane dah diubah. Tetap utuh niki kewenten kegabungan. Nah, ritat kala ngabung 2 lengkara niki dados kesambungan dok kruna sambung. Nanging kewanten duani nggih lan dados taler kedagingin tanda koma manten Bu Febri nyait canang koma Bu Komang ngulat tipat dados Bu Febri nyait canang nanging Bu Komang ngulat tipat dados. Oke enten nika madan lengkara mesusun sepadan. Cawirahipun setara. Sampun? Nggih. Kinten. Nah, tiosan ring lengkara mesusun sepadan nika wenten mangken lengkara mesusun pepetan. Nah, pepetan ya. Pepetan nika artinya wenten silih sinunggil lengkaranipun sanika rapetan. Nah, contoh jadi ben Bang Ibu. Jingaken Bu Febri nggih. Ibu ngai kalimat dumun. Pak Nur ngulat tipat. Ampun. Napi ulata tipat. Mungkin Bu Komang ngulat tipat. Nah, napi ulata tipat. Reng lengkara dado niki ane patoh napi ngulat tipat. Nah, mungkin litat kala lengkara busan gabung Ibu. 1 Pak Nur ngulat tipat, kedua Bu Komang ngulat tipat. Mungkin Pak Nur sareng Bu Komang ngulat tipat. Oh, nika. Bener sareng Komang niku digabungkan. Ten ngulat tipat nih. Sawereha cepok ka baos. Niki madan yen dereh ring pola kalimat. Pak Nur nika kan subjek. Ngulat predikat, tipat objek. Nah, Bu Komang kinten masih Bu Komang subjek, ngulat nih predikat,
tipatnya objek niki madan lengkara mesusun pepetan sama objek karena objeknya ane patah dadas silangan tan bukan hilang asiki ke apisan ketulis tan pang peno nulis ngulat tipat cepok dogen karena patah iya. Nah niki lengkara pepetan niki wenten pepetan sama subjek, wenten pepetan sama predikat, wenten pepetan sama objek nician je patuh. Niko dados apisan ketulis. Objek mantan ya dados. Dados. Nggih. Nah niko kawasaning lengkara mesusun pepetan. Nggih. Nah niki ne paling sidori kan wenten lengkara mesusun metingkat. Wenten. Nah nika ane agak mewah nggih lengkara mesusun metingkat. Niki yang lengkara mesusun metingkat niki lengkara nika dados potong-potong ane dados kembang madan inan lengkara induk kalimat bahasa Indonesia nggih. Ane ten dados kembang niki induk nggih. Ane dados kembang peranaanipun peranaan lengkara. Kinten umpami sapun niki. Ia melalui mulih ibi sanyo, kinten misal. Ia melalui mulih wenten kerana dados sangon nganti. Tan wenten nggih. Nah nika madan induk kalimat inane niki. Yen melalui mulih ibi sanyo mangkin. Dados ibi sanyo wenten. Ibi peteng. Nya, nggih kan dados bisa diganti dengan kat kruna sadelianan kewanten ten mengubah makna. Nah, mungkin seluruh kruna sane dados diganti nika peranakan. Ane ten dados ganti nika inan lengkara. Niki sampun dimawasta lengkara mesusun metingkat. Sauleh wenten pana aja ine metingkat ipun kenten. Soroh-soroh lengkara mesusun itu wenten tiga berdasarkan cara ngerak nyusun niki. Ya satu. Lengkara mesusun sepadan. Nggih, patut. Kedua, Lengkara mesusun pepetan. nggih. Kaping tiga, Lengkara mesusun metingkat. Nah, kenten sampun nih resep nih. Nah, Febri mana sareng Febri iya. Nggih, sampun. Nah, mangkin lantas lenan ken nika kan wenten malih lengkara manut tetua. Nah niki niki talar mewah niki Nggih. Nah, yen lengkara manut tetuwek nika artine manut aring kehanan lengkaranipun, tujuan lengkaranipun kenten niki taler wenten tetiga. Nggih. Nah, pertama wenten sane kewastanin lengkara pamidarta. Kan mireng? Nggih, kalimat berita bagus Bu Febri niki. Lengkara pamidarta nika kalimat berita. Nggih. Nah, ini definisi lengkara pamidarta nika. Lengkara niki lengkara sane bebas. Nggih. Sane presida ngerawuh informasi bebas. Bebas artinya dados pirengeng, dados ten, dados bang tanggapan, dados ten. Kenten karena berita, biarkan berita berjalan, raga mekenah mirengang dados, mekenah ten dados, mekenah maco dados, memberi tanggapan juga dados, bebas. Nggih, umpamine sapa niki? Itu nih semeng dagang canange labuh tabrak dokar di Pekan Badung. Berita nih Kang nggih? Iya, berita. Oh. Yen Pak Nur peduli, ini tabrak dokar dagang canange. Oke, enten peduli raga ya ten, ya tabrak dokar nya sengpang bo. Dados masenge karena niki berita dia. Nah, nika kewastaning lengkara pamidarta. Nggih. Nah, napi malih kuning ini tetua demun. Yang manut baca tiang gitu. Nggih. Dan tapi asal lengkara pengunduh gitu. Yakin Bu? Nggih. Wenten lengkara penguduh wastane. Iya. Penguduh nika patah sekali kalimat perintah. Perintah. Nggih, yen kalimat perintah niki utawi lengkara penguduh niki wenten kalih. Nggih. Kalih wenten ane kasar, wentene halus. Nah, yen halus misalnya sapun niki. Yen halus nika lengkara nika kawetan andek lunas tulung. Misalnya
nunas tulung Bu Komang jahit bos canang tiange. Nah, padahal Bu Komang perintah tiange. Yang nyuruh Bu Komang nyait canang kan diperintah niki. Tapi halus tiang nunas tulung Bu Komang jahit bos canang tiange. Nika madan lengkara penguduh sane halus. Ya nek kasar ulat tipate. Nah, nika karena kan medaging nunas tulung. Yen medaging nunas tulung nika artinya halus. Si mawastu mungkin anak sane keperintah tan merasa diperintah. Malah yo tulungan ibu nyait pepengal suwed mah tulungin. Nah, kenten padahal sampun perintah. Nah, kenten. Nah, nika ini lengkara penguduh. Nggih. Nah, Bu Febri menawi wenten tak kenang. Ini lengkara demun. Lengkara penguduh nika. Nah, Bu Febri misalnya di rumah ngajak Pak Agus. Nggih, ngajak Pak Agus. Misalnya, "Beli Agus, jemak tepan ake." Ah, nika kasar, penguduh sane kasar. Beli Agus tulungin jo gisi pana aja pengpayu nyakan ingken yo. Nah, nika nih halus karena sampun diawali antuk nunas tulung. Nah, kenten sampun Soalkan patah nih kan kalimat penguduh. Nggih. Nah, mungkin lenen teken penguduh ngajak pamidarta, wenten mungkin lengkara pitaken. Bertanya, nggih kalimat tanya. Nah, kalimat tanya niki medue ciri-ciri pun. Ciri-ciri satu ciren-cirenipun ngangen tanda tanya yen kalimat tulis. Namang tanda tanya niki. Ane lengkong cara arit nika nggih, lengkong titik betene. Nah, asal wenten kalimat ampun misi tanda tanya nika kalimat tanya ampun lengkara pitaken ampun. Nah, mungkin ciri kaping kalih kekawiten nantok kruna pitaket nyen to hijau busan nyen adane ngudiang to. Nah, kenten hijau busan ngapidan. Nah, asal wenten lengkara medaging kenten diawali dengan kruna pitaken nika lengkara pitaken sampunipun. Ah, kenten sampun. Nah, kaping 3 raris lianan ring kruna pitaken intonasi niki. Intonasi tanya. Misalnya gini. Ya ibu data dengan ros Bang Ajeng. Kalimat namanya kok berita kan? Berita. Bang Ajeng. Mutaken. Nah, nika intonasi bertanya. Ten misi tanda, ten misi kalimat tanya, tetapi intonasi ragam matakon. Nge lisan, nge ring lisan kenten intonasi niki penting. Bang Ajeng. Padahal Bang Ajeng. Nah, hanya beda ngucapan dia menimbulkan beda makna. Satu kan yang lisan kan daging tanda tanya. Nah, kenten. Nah, nika sampun contoh-contoh kalimat sanewau. Dadosne niki pang bisa nyen membedakan benjang pungkur, cen madan lengkara metakon, cen pamidarte, ni cen penguduh. Nah, di tatkala ngangen lengkara penguduh ring kaurepan serahina, usaha ngangenane halus, sampun kasar-kasar. Nggih. Sampun kasar-kasar. Mangna lengut kenten nggih. Alet-alet tunen ngudiang pangyonya. Kenten yen sampun raga halus carane baos. Nah, kenten demun nge wenten manawi malih ini lengkara sampun resep. Sampun yang resep Bu kenten suksema pisan iki. Nggih. Nah, suksema ni bogane ibu tipat nih. Nih tipat bekal nggih yen ibu pangengal niki kalma tanding malih jebos. Nggih kenten nak demun yen wenten jaging lanturang pemargi durus ibu nak kalma tanding demun nggih. Nggih durus. Nggih.